मणिपुर प्रेसिडेंट रूल मखाताना था तरुक संगदोकनबा बिल पार्लियामेंट की नोंगजुमी फमदा पुथोकदौरी मियाम गी लेंगाक सेमगनी हाइने बीजेपी ना थाजब पीकिबा वाफम फुदित तमंगजोंग चोंगबा तारे सलिबा जुलाई कुनगा माथोइदगी अगस्त कुनगा माथोइ फाव फमनबा थौरंग तौरिबा पार्लियामेंट की नोंगजुमी फमदा मणिपुर हौजिक थमलिबा सस्पेंडेड एनिमेशन असि अतोपा था तरुक अमगा संगदोकनबा बिल पुथोकनबा टेंटेटिव बिजनेस प्रपोजल यावरे हाइने नेशनल मीडिया दा फोंगनरे बीजेपी की एमएलए सिंग तोंगान तोंगान बा केम तौनरमदगी मखोइ पुला पुनसिले अनौबा लेंगाक अमा अथुबदा सेमलगनी हाइने मियाम दा पिरुबा थाजबा फुदित तमंगजोंग चोंगबा तारे हौजिकसु मणिपुर दा पीआर संगदोकपगी वाफम असि करिगुंबा ओपोजिशन की कांगबुना यामना कने येलकलबा अमसुंग मखोइना मसिंग यामखिबा ओइबा तारबदि हंदकी पार्लियामेंट सेशन असिदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली डिजोल्व तौखिबा फावबा याना लई स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल अतोपा था तरुक अमा संगदोकपगी ममी तारकलिबा असिना कुमजा 2027 की मार्च फावदा पांथोकदोरिबा तारागा हुमदोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल की मतम सही अमरोम तमक ngairagani telaba sahi amagi matam asida lengak ama lehilaga miyam gi sawkhat thaurangi thabok tawba haibasi susupna tagi tha taruk tagi hena phangloi dawribani mikhal maya naksilek liba makhai miyam gi sawkhat thaurangi thabok paikhat pada apan ba oirakadabana tha taruk pr sangdokhragasu marakta government semannaba akhanaba thaurang mayam ama lokhat pa phai anoba bill nipan puthokton house no warep logu doriba sing asigi manung da lagliba august taraga humdoi da tha taruk mapung pharagadaba manipur gi president rule asi atopa tha taruk amaga sangdoknaba gi tangai फदबा लेरिबनी हाउस अनिमकना पास तौबगी तंगाई फदबा लाखपदगी बिल ओइना पुथोकपदा यौरकपनी पावसिना मखाताना हाई बिल अनि असिगा लोइनना दी एप्रोप्रिएशन डिमांड्स फॉर ग्रांट 2025-26 पार्लियामेंट दा पुथोकना बथौरांग तौरी नोंगजुमी फमदा इनकम टैक्स बिल 2025 पास ता होनबगी अखन्नबा थौरांग अमा सुलौखली बिल असि फेब्रुवारी 13 दा लोकसभा दा पुखलखरबा मतुंग दा बिल असिगी मरु ओइबा वरुल सिंग खुबने यंगसिनबा सिलेक्ट कमिटी अमा थाथाखरबनी एनडीए लेंगाकना पार्लियामेंट की नोंगजुमी फमदा पुखतनबा थौरांग तौरिबा अतै बिल सिंगदी दी मणिपुरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 दी जन विश्वास अमेंडमेंट of Provision 2025, the Indian Institute of Management Amendment Bill 2025, the Taxation Laws Amendment Bill 2025, amadi the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2025 ni August kunga mathoida loisingadoriba Parliament ki nongjumi from the National Sports Governance Bill 2025, amadi the National Anti-Doping Amendment Bill 2025 su pukhatlaba yai haina panari हंदकी नोंगजुमी फम असिदा लोकसभा अमदि राज्य सभा दा पंदुना लेरिबा बिल तरुक यावना पुन्ना बिल तरागा तरुक पास तौनबा थौरांग तौरी हाइने रिपोर्ट असिना फोंदोगली पनबे याबदि मणिपुर दा तरागा माथोइरक थमख्रे ख्वाइदगी इहान हानबा ओइना कुमजा लिसिंग अमा समपन हुमफु तरेट की जनवरी तरागा निथोइदगी मार्च तरागा मापन फावो नुमित हुमफु तरुक निगी प्रेसिडेंट रूल थमखी अनिरक सुबो ओइना सही अदुमकी अक्टोबर कुनगा मंगा दगी कुमजा लिसिंग अमा समपन हुमफु गनि पान की फेब्रुवारी तरागा मापन फावो नुमित सामगा तरागा तरेट निगी प्रेसिडेंट रूल थमखी अहुमलक सुबो ओइना लिसिंग समपन हुमफुगा मापन की अक्टोबर तरागा तरुक तगी लिसिंग समपन हुमत्रागा निथोइगी मार्च कुन फावो सही अनिगा नुमित चामगा यांखैगा तरुक की प्रेसिडेंट रूल थमखी कुमजा लिसिंग समपन हुमद्रा हुमदोइगी मार्च कुनगनि पांदगी कुमजा लिसिंग समपन हुमद्रागा मरीगी मार्च मरी फावो नुमित चहुमगा निफुगा माथोइगी प्रेसिडेंट रूल थमखी कुमजा लिसिंग समपन हुमद्रागा तरेट की मे तरागा तरुक तगिना सही अदुगी कुनगा तरुक फावो नुमित निफुका माथोइनी की प्रेसिडेंट रूल थमखी कुमजा लिसिंग समपन हुमद्रागा मापन की नवेंबर तरागा मरी दगिना कुमजा लिसिंग समपन मार्फुगी जनवरी तरागा हुमदोइ फावो नुमित हुमफुनी की प्रेसिडेंट रूल थमखी कुमजा लिसिंग समपन मार्फुगा माथोइगी फेब्रुवारी कुनगनि पांदगी सही अदुगी जून तरागा मापन फावो नुमित चामगा तरागा माथोइनी की कुमजा लिसिंग समपन मौद्रागा निथोइगी जनवरी तरेट तगी सही अदुगी अप्रैल निपान फावो नुमित मौद्रागा निथोइ कुमजा लिसिंग समपन मौद्रागा हुमदोइगी दिसंबर कुंट्रागा माथोइदगी कुमजा लिसिंग समपन मौद्रागा मरीगी दिसंबर तरागा हुमदोइ फावबा नुमित चहुमगा निफुगा तरेटनी कुमजा 2001 गी जून अनिदगी कुमजा 2002 गी मार्च मंगा फावो नुमित चनी हुमद्रागा तरुक अमसुंग ख्वाइदगी इकोन कोनना हौजिक लेरिबा प्रेसिडेंट रूल असि सही असि फेब्रुवारी 13 थमलखिबनी मणितोंबी मिसिगी मतंग जेएससी सेमख्रे हौखिबा जुलाई 3 की नुमिदांग पुंग 3 के मिनट कुंट्रा हुमदोइ ताबादा नारायण सैना मखा लेकाई वार्ड नंबर 10 दगी समुराई लाकपम ओंबी मणितोंबी देबी मपुरोइबा समुराई लाकपम श्याम शर्मा बुगारीना थोमरमबदगी लाइखिदबगी मतंगदा नारायण सैना की मियामना मिफम अमा पांगथोकलागा सेनरिबा मियोइ पुथोकहनबगी मतंगदा जॉइंट एक्शन कमिटी जेएससी सेमख्रे नारायण सैना माइरा पाइबी संगनेंदा पांगथोकबा मिफम अदुदा यूएनडीसी नारायण सैना डब्ल्यूडीए नारायण सैना ईएलएसए क्लब नारायण सैना एसईबीए SC नारायण सैना की मिहुसिंग अमदी कुलगे अहल लमन कयाना सरुक याकी मिफम अदुना कुपना खना नैनरबा मतुंग जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर जस्टिस टू मणितोंबी किल इन हिट एंड रन इन
motor accident kauba JSC ama semki JSC asina manitombi misigi matang da senariba gari amadi miyoi adu athopa matamda puthokpiyu haina lenga ki maikei dagi su taksilagli security force na sing amasung tamdagi nongmai phagat paleptri tampaklamdagi security force nongmai marfuga taruk nongmai maru samapan ga humdraga mari fare manipur da kanglup ki irang thokraba matung misam miyam na nongmai paina raktuna kanglup masel gi marak tahana sunu bagi thodok sing thorak pathingna na central force na thaba operation hena kangkalagli ngasi su security force na tampaki tongan mafam sing dagi nongmai marfuga taruk amasung nongmai maru samapan ga humdraga mari Fakhre hari Manipuri Police Headquarter dagi ngasi ayuk paumi sing unabada IGB Kabir ke na paumi sing da hai ngasi ayuk angan bada security force na Imphal East Imphal West Thobal Kaksing amasung Bisnupur district ki mafam da thibu hum bagi thabuk chathaki akaknaba intelligence ki I paudu yumpham orga sathaki ba operation aduda yamlaba khuchu khulai sing lan gi matam gi sinaba polam sing tongan mafam kaya dagi phagat pungamki operation aduda Manipuri Police Central Armed Police Force Army Assam Rifles sing ba forcing saruk yaki ngasi gi operation aduda phagat laba khuchu khulai sing adudi AK series ki rifles manga insas rifles ahum SLR taraga taruk 303 rifles manga pistol taraga mapan carbine ani rifles mapan SBBL bore action taraga taruk anti riot gun ani JBBC ama DBBL ama ball action gun taruk 2 inch motor amani masida sunatana hand grenade mapan 7.62 mm gi light brown ammunition maru samaga kunga taruk 5.56 mm ki kapa yaribe nongmai maru sani ke kun kataru 303 kapa yaribe maru samaga maudra 9 mm ki kapa yaribe maru taret point kuntraga ni thoi ki kapa yaribe maru mari HE motor cell taruk tube launching ani IED marini haikiba nongmai maru sing asi khaktana tana magazine ni puga mathoi wireless set taruk su phagat pangamkhre Manipuri police na state asida ingtapa fiam purakna ba leptana hotnari hairi Imphal East ki urupta su eviction sa thakre PR langan ng lokolak wa khanaba drive ama oina ngasi Irilbung police station ki kangbu amaga district magistrate ki kangbu ga punna khusam na dun Imphal East district ki urup mai kai su eviction sa thakre eviction asigi sorok ama oina lambi gi mataida paisil lamban nung amasung langoi sing excavator sizin na dun lokhalaga pukhalaki State land gi saruk sing sa jalamba structure sing lawthoki hanadagi hono state land infrastructure semgatana ba amasung lambi gi matai da pot chei paisendana ba khanghan ki ba laiki ba ngasi gi oina di ipaw amata pidna eviction sing adu sathaki bani adu makpu ngasi gi eviction adu da lona ya da mung da lam khopsil laga sa jalamba sing gi mathak ta fine lawki bra haibna sing ba adu di chapchana khang mangamdri Imphal East district ki manung san ba mafam sing da logi wangma da state land da sakat liba sing masana lawthokna ba hanana district authority na notice tok tuna khangan ki balaikre maduna maram oiraga mathang district asigi oina su eviction sing sathaba hauragani haina paw asina makhatari Manipuri thugaina ba thorang thosil hauki ba matam ngasi ga khenare anandi Manipuri thugaina ba thorang thosil hauki ba matam ngasi ga khenare haina observation committee anti repression degi chairperson khangembam anandi na phungdokre palace compound leibela mian ba sanglen da pangthok pa anti repression degi thorom da mahang wafam asi phungdoki bani afaspa gi marum da sathaki ba miot minai sing malem pum ba da khangan na ba hingli ba amadi laioi khraba ima taragani thoini kumja 2004 gi July taraga manga da kangla mamang da sanction ki ba khongjang bu anti repression day haina pangthok tuna laki bani observation committee anti repression day 2025 na sindona pangthok pa thorom adu da matam adu gi khongjang da saruk ya ki ba laiki draba ima singi mamida laisu katuna amadi minute ani to minna lep tuni kai khumna putki lamdam asigi civil society organization maira pai bi students organizations kayana saruk ya duna pangthok pa thorom adu da social activists RK Ranendrajit Observation Committee Anti-Repression Degi Chairperson Khangembam Anandi UCM gi President YK Dire na maru oiba miyoi sing oidana saruk yaki thorom adugi resource person oina UPF Manipur gi advisor advocate Laisangbam Jadumani na wafam kaya phongdoki thorom ga mari lenin Observation Committee gi Chairperson na Khangembam Anandi na hai afaspa gi marum de India gi lanmi na misam sing hat pa pharaba matung da masa Fanghandana manghan kiba nupi kaya ikai khumna ba manghan ba ikai khumna ba manghan la ba matung da hatok pi ba asigumba thodok kaya na lisang sina miyam da ki ba pokhan duna lagli India gi asigumba lalung amagi makha da sangsilak pa mana ba thausil kaya gi mayok da lamdam asigi nupi singna thauna laina lan thengna ki bani Manipuri thugaina ba thausil thorang sing haukraba matam ga ngasi ga khenare haina parladuna mahang hai ngasi di lamdam asida hauminarkli ba purup kanglup singda Tongsingduna kuki khulai pai basingna tongan ba makhal gi lalong chatharakle Manipuri thugaina bagi matang da chatharakle lalong asi mayuk na ba honna badal lamdam asi gi nupi singna lanthing asida saruk yaduna lagli haiki
thong saba loisindragadi miyamgi akanba iho hongnaba sem sare JYDC mayang Imphal Assembly Constitution gi Bengal Lokok amadi Wagbai Constitution gi Haibong Makhong Khul ani samnaba Imphal turen mathakta saba hauramlaga machi lengdana leiriba Valley Bridge asi athuba matamda loisindragadi miyamgi akanba iho sangsinaba sem saba loire haina Joint Youth Development Committee JYDC mayang Imphal Maitai Pangal gi President Chesam na phongdokre hiram asiga mari lenana Bengal Youth Development Association Lokok Youth Development Committee amasung Joint Youth Development Committee na sinduna pangthokpa pamising unaba amada makhata na hai thong asi Manipuri State Road Development Agency PMGSY scheme gi makhada lupa crore 3.5 rom sang na sabani contractor sing na thong asina makhong ani hairam laba matung da thong sabagi yot sing puraklaga thamlam le yot sing asisu marakta kolhing ka ba yaure adubu hairiba yot sing adu ngasi phawa pan kolhing ka ba yaure adubu hairiba yot sing adu ngasi phawa pan khattabagi mathakta thong sabagi makhata ba thabuk sing lepkhibadagi sahi asigi angan ba sarukta Bengal Youth Development Association Lokok Youth Development Committee amadi Joint Youth Development Committee mari lenaba department gi official amadi thikadar yauruga phaminabada sahi asigi metha manungda thong asi saba loisingani haini yanaba purakhi madugi matung inna thong makhongda leibak khara hairam laga thong sabagi thabuk pungna magleki asigumba phibam asidagi department da thabuk lepliba asigi matangda RTI tharabasu paukhum piraktre mataw asumna thong loisindabana maram oiraga maikai asumgi miyamna thengnari awaba kaya asi lup ahumna Manipuri governor unaduna wakatlagani haidi